Da kejing temu banwan ra ya kejing adai ke bajan bat ban kentiu ya kayi pateng hapadeng kari India bat kari Bangladesh ha kesri palai jong kata yau menteri khana jong kesokar padeng ubakmi ya katanat Home Affairs Unityanan Rai ulaple pat ba ya kalan port dauki kabadan hajan kapun bat kari Bangladesh. Hagani kejing play ya kalan port lai dan lang usembut menteri rang ba kejela uba senyau balangdar High Commissioner ke India sa Bangladesh Uprane Kumar Verma, Chairman ke Land Port Authority Bangladesh Muhammad Alamgir, Chairman ke Land Port Authority ke India Aditya Mishra, MLA ke Warjantia Bala Kemen Rumbui bat kiwi-kiwi ke sarkar. Habakran ke jingyalang Menteri Khana Nityanan Rai, habakran ke jingyalang ulong bau Menteri rang bado kari Narendra Modi, Shimlal Eklet ban kentiu ki Kampen Roy hakathan stilam ingi, bade gejela Meghalaya. Lagadai yang kalariti, kot kakya, nekarukom im gibrio bat kibai-kibai. Ulong bak sarkar kelatrisi tom hakaban penlong ya ke Meghalaya ke Jela ke Baklan. Bat ke sarkar ke buah kamade akatan stilam mingi jongari, bat ke jingdon jonggalan pot kan kentiu ke kam jingokai, bat ke kam kayi ya ke Jela Meghalaya bat ke rihi berokowai. Ula penkan mauru ya ke jingedai ke baspara hapadang kari Bangladesh bat ke India, bat kat banang yat kisnam. Kani ke jingedai ke lanang klan, bat menta ke jingla aban penia so ekni ke arteli kiri kan kentiu ke liang, kakot kakya bat ke pulih putih bat kiwe-kiwe giliang. Ka dauki land port ke projek ke bakongsan jong sarkar India, bat ke jing temu ke bahakamat kalong ban kentiu ke kai pateng hapadang kari India bat ke Bangladesh, bat kani ke land port dauki ke bahag West Janta Hills. Kat bahag land port jong kari Bangladesh ke dan hatta mobil ke bahag distrik Silhet. Latai ke land port dauki hadian ke jingyo jing menjur nak high level empowered committee jong katanat Home Affairs ke sarkar preng. Haga sautrik urempang arajar ka nrio. Balatai ke land port aga caka ke badan arpulai akar bad aga jinglot ke bakot prapulai klor lai pupralak tengka. Kani ke land port ke don ke passenger terminal building, ke cargo terminal building, ke warehouse, ke toilet block, ke kantin, ke jakarung jagami kinong lit nongwan, ke cargo vehicle, ke electric substation, ke rummaging shed, ke pump house, ke sewage treatment plant, bad ke underground water tank. Kani kadai ka jingkur kuba ngin ong ka bawan na ublay na kabanta jongi kini briu ki badon sini badia ka state bro boy ngidap da ka jing skau sarong bangila don hakalis ka bakat la ya por India kata kamut ka Meghalaya la da ngalong ka state ka beredro laito ya ka lang baka ni ka land put bat kuy ki kam ngidas ngunggu ya ka state government kamtam ya menteri rang ba bat ya prime minister na Delhi rangkat bat ka home ministry Kibala kit kia rengkat kini ki Land Port Authority of India kamtam uchaman ubala kit kia si syaban snai kani da ka jingdon kani nga don ka jingkermen ba ka jingtre jongi kan khamba banya ka ka bangila tre la slem na ka port ka ba ngisu yat na surok ba su pas da ki custom menta ngin haban hikai ki ba kani ka port bat ki rule thamai kadang simpore ni begini kai tang bangin sa hikay tingas ngo ka government ka state ba ka central ba kala ay ngi kani ka land port para ka juga poru ngi kum ki try sinong ngi kum ki nong Meghalaya ngi dai ban pet bagin ri kendong ya kani na markani kadai ka hok jungi kani kadai ka property jungi ka ba nginam sya bakan right nakti kinong sinong Kaya saya kita ki marki mata ki ba pimut banyak salan sepo ri Bangladesh. Umausun udawyong kumapilai nang ta ki chor ki so nang ta bat kuai di kat ki ba kasya kat ki ba yat kat ki ba kisim ki bangla idas ka mo ka bangla bakatit nangi tengin yai supply kat ki ba kisim ka bangla Bapak hindi lingi hakanur kong kan kentiu kini ka kai pateng. Hakanur kong penyolong ya ka julai. Kan penyolong jeng laki kali rukin rum da ka speed ndai kumba yat agini blada manually ti ka long ka simpori ken tang kawai nga karpat ya ka government pero bakin skaw ba ban sinano ya kani ka surok nang ni na border hadong ti lailat namun nami baniyat ujinjari pay baru ujinjar ngiruk ni jinjar tikali kan kentiu namar ba nang ni kan ya da ka sistem sudah kan kam kloy the digital sudah kan kam kloy bani ka bagile hakta ka nongrim ki kalir kin rum sibod nang ta pade ka jingyo kan wan sibod hakta ka nongrim nga kmilinti kum gawin nag-exporter
bangin yo banang kius kama. Hadu kan nunggut na kinong sasno ki okam kan ka. O ngi ki eksporter gini ki ba generate ya employment. Dagi spangut ki kena jo ngi ki yo kam. Tela da bakani ka kang ka livelihood jo ngi ka lalet kumba pitip. Mentar kana wan deli menin ban fight ya kani ka kam setis po si. Te ban ngin yai yale nakabenta ka jakpo jo ngi nam skapjar. Menteri Khana Ulayaro ya kajing itanat jong kajela Meghalaya kamtam ya kadauki. Bargani kajing itanat kalaktik ya kajing mut jong hakawa ulalet ru ban syong liang hakawa omngot ban pet ya kajing itanat kanekawa bat ki saudong saukun jongka. Hakani kajing syong liang hawa omngot ledan lang UIG ke BSF Pradip Kumar, DGP ke Meghalaya Dr. LR Bishnoi bat ki hea ke CRPF. Menteri Khana ke Sarkar Pedang ulalet ru aha ke border outpost jong ke BSF ke badan hadauki. Banekren bat kisipai BSF kibah pahara hasilan teruput usaha mat kari Bangladesh. Ha ke balai don lang Inspector General ke BSF Meghalaya Pradip Kumar bat kiwei ki he BSF. A wonderful experience. Today, Honorable Minister of State Sri Nityanand Raji inaugurated the land port station at Dauki. And after the ceremonious functions, we exploited the opportunity to do some boating in one of the Asia's cleanest river, Ummangot River. You can see here the ambience is very beautiful, and I, along with the IGCRPF here, we enjoyed the boating and felt extremely good. What is your feedback, or what is it that you think can be done to improve things around? I have seen here that the people are throwing some plastic papers, plastic bottles, so a lot of cleanliness is required. So my appeal to all the visitors here and the local citizens that they should take care of the health of the river and they should ensure that it should be cleanliness should be maintained. You know, the BSF is deployed along the Meghalaya-Bangladesh borders, and here itself the BSF station is there. Along with BSF, the local police will also be deployed, and we will ensure the full security as the flow of the people from Bangladesh to Meghalaya will increase. The security will be ensured.